Yabona ukhathazekile ngekuhlala kunje mntakababa uyangizwa nami ngidlule kubona lo izimo sidlula kuzona singazi ukuthi ngelinye ilanga siyokhuthaza izizwe nezizwe ethi ngibhekele lami udaba mntakababa sondela kuleya eminyaka yama-2000 sasilala singadile kuleya eminyaka yama-2000 sasilala singemphethe wasikhumbula uNkulunkulu yimlona ndabonwa nguYesu yasikhumbula izulu ndafunyanwa ngamazwi. I-testimony yami kulo mhlaba ungaboni senje konke lokho sikubona manje aqalanga kanje nami kunezimo engidlule kuzo ukuthi ubona senje lo mdalo ngenzela umusa ngimdumisa kanje ngeke aqala uhambe inqoba yathi angeke ngifike indlela enzima engidlule kuzo bethe angeke aphile bethe ekhaya sithembe wena ungalingi ukuthi sigile iwumusa kamdali wey'thuko usungenza ngqi wasikhumbula uNkulunkulu unzima kunjalo uhlale nathi mfowethu imlona ndabonwa nguYesu mina ndabona nguYesu yasikhumbula izulu ngoba lasikhumbula izulu kumnyama ndafunyanwa ngamazwi. Anganomdalo yazi kudala ngizabalaza ngiyabalasa yena uhlale nami kulamakhasa kudala sifika indlala noma impilo ithafa ngimgabaza uphila ngaphakathi manje isikhathi sokuthi umphakathi wazi kuhlaba idolo phansi Bekithemba lakho kuye ubengithemba hlala